tijara ko heewi ko heewi wona ko waaki ko marchandise yeeyo bayo on eno ƴetta marchandise yeeyo no ƴetta kadi yeeyo expérience on ko ƴettumi magalantam ɗo ko ƴettumi gese ka ɗo gayka no bayo no yaha no yaha kadi tijara on kadi yeeyo on seede mum si Allah subhanahu wa ta'ala no waɗa e gollirgol konngol goɗɗo hakkude ni ɗon ni taagoɗo yone fof ko ɓayi o on gollirte mo addani diino mon Qur'an o wiya rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah andi waɗi diino mon donc ndaare ɗo ko ɓaw acci goto fof haran ko suwara won duwaɓe ya ayyuha alladina amanu ida nudiya lissalati min yawmi ljumuati fas'aw ila dhikrillahi wa dharu bay'a riyabaɗo tijara si taw wino tijara yimɓe ɓe so tawi woɓe yiide ɗum kono bay'a on woɓe yiide woɓe damoɓe kala ko goto kala contrat donc mi yewtere ɗum ɗo ko sukaɓe wonɓe jangudere yoɓe yiɗu gandal ngal ɓe anda ɓe ɗowtiri kadi ko jangi ɓe hokkiɗoɓe kadi par ce que so tawi a jangi muɗi ɓiɗi usnorgal gandal e neɗɗo deftere Allah oɗo furu islami kaɗo ɗina ko feere ala se heɓay jam tayran haafi problème bi mus hande alaw islami no heewi dawa islamia no heewi tawa ko tankire gol gandal ngal ɗon ko ɗum haɗo nder gandal ngal waddi yollude tawi noon Qur'an haali no ɗum heewi sahabaɓe ko walmino jeyaɗo fi sandikagol longal yanami yandiri o jiɗi kon o gerata o nandi woɓɓe ko ɓeyno tigi ɗon ko sali o sali ko ɓuuri no wawi ɗon ɓuuri noon ha o maayi Allah subhanahu wa ta'ala walaw radduhu ila ulil amri minhum ma'lum ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum Allah ko masala ko be yaari non kala ka ko hande dalila be nela ko won si be yaari nela ko la ko gandi do ba be par ko mabbe Allah da an layno dum be jowdu mustawa wal istinbat e ahkam dina o andi ko category gandi do be tap ali aya wala radduhu ila rasul ila gando ko wa ila ulil amri minhum ina do gandi do be ko la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum wa lam yastibab be kan do yiki ulil amri wi category gandal nga ko ali aya ko e tawde ben wi'a be ulil amri ko ben do tanfina fi maana fi dina kan fi fesita bote gande den Allah tippini mo Qur'an ya ta wa sallallahu alaihi Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum dote Allah Qur'an dote nelawo ko hadisa ne do jomira be ya ko dino do ko do woni aya manna bawana tawa ko sakkitora ko ɓuri dornude hikkiɗo ko hikkino ko sakkitori mana parola wiɗo saɓe kala ɓuri kam eno dorni ɓuri alquran ono gaddineraɗo sahir si tawi alquran aɗa tippide en andahi woni fi en famade hay fof sika may raytanerawa donc bay Allah wi wa atiiu Allah Qur'an wa atiiu
parce que on est là on félicite pour un il est le pire programme donc on félicite ça est pas pour l'envoyer peut-être alors on va faire c'est pas donc si ayo window tele ma sen kay kay kala ko ay fi bonde akwa fi goldo ko kuli goldo de ko kuli ko ko ngol ko sa ay do na to ko ngol ko a e o desi na do a suno mata ko yesra ko mata ni amalo no ko no si ko ko ba sa ayo yo igual cuando sayo puri mugure cada puri agua de como sayo puri so puri bravo de agua inna sayakum la shatta wa sa'alaha sa'yaha wa laysa lil-insani illa ma sa'a alladhina dhalla sa'yuhum parce que c'est pour le nous lo sai io ma crescere in una guarda per il con le mani dismata con qualche primata cada prima auto mio ma un programma vieni ma attava un po' solo lì lui è stato ma non è che allora se passa che viene programma è stress mo dopo poi si vede due الذين يدعون بعضهم بالبر والظن ننبئهم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون طيب بالله بك تكنيك ولمن نقول المثال الذين ضل سعيهم طيب وهم يحسبون في الكذب أنهم وكانوا يحسنون بالمؤمن صنعا ولمن يقوم صنعا قد بكل فعل والمكان كل جوكو للصوت سبحان الله ويد الوجوه في الله وفي الأوراق لبني بيت أكابر المؤمنين presidente Alba, presidente con Amérique, presidente con Angleterre, presidente con France, bello fisici o attalo, bella notato che fu una buona che porti, con forti, con ancora con lungo fu, però bello notato e some, bello notato e forti. Goɗɗo maɓɓe fof ko haala kam yettugol Allah juula e nela ɓe jottako ɗo kadi haalide o ko yewimɓe yande satte o ɓe ɗo ɓe fof haa ɓe laata ɓe seɗɗa e aussi o yehi goɗɗo maɓɓe ɓe no laamu tawa pour e goɗɗo ɗo ɗoyo imamoɓe fof soññaɓe fof ɓelɗu ko holli ɓeyewɓe ko ɗonani antan on tawa ɗum ɗum fof ko mere fuufa ko par ce que so dawiɓe yeeso Allah Osingkira, berbulan, itu mungkin. Itu salah. Dulu kopi, ini yang bodoh, kata ini beliau sedang berformai, tapi kopi ini kalau umur, kalau dulu minat asal dia yang bilang kenapa? Ilahi Allah Jika kita yang lebih lain melakukan ada kafir di kau. Wasqurani, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. Pokoknya surga ini adalah kali bilang mako golni onga mundur ni komo kita program menyangka ruas kata dari kullu nafsin bima kasabat rahinahu sa sepesa ko wongi ka
ko tijinde golle mum ko wiide tijinde minen ɗemel ko wonata sosoɓe ɓeyna ɗum seeɗe c'est à dire ko faala kokkude ɗum waɗa ishaqa en ɗo mi ƴetta ko ɓuri jogade ɗum valeur ko faala joni ɓe ñaama 100 000 francs CFA ɓenno ñaawka na jogana temena maaɓi joni ino ɗo iPhone an nam iPhone ɓe sa tawi ɓi iPhone taynama ɓay jamono nanke iPhone mo jamma woɗi kosi joni iPhone inno joni hay alacce ino ɗo iPhone an mum oɗo ko 500 000 ma 1 million CFA ko sooda jogue iPhone an mum ɗo jonnoma 100 000 mo andi fannitama 100 000 ara iPhone ɗum ɗo e ko saa si wiyama ɓonso darnega mo kala nandete darnega ha golle makko ɗenaa ha golle makko ɗenaa ɓeruta ko wuuri adna ɗo ko allah ɗunoɗo wakko e wattu ko ko yallanoko ɗum ɗon ara sino hetto aray mo joga taw ko ɗum wi ɗum rasim bima kasabat rahina donc wala wonini noon iPhone heddota ko desanmi o hattani oɗa kadi harayno joge taw kala e min harayno joge ha golde mum ɗen ara ɗum wiyete kullu nafsin bima kasabat rahina ko ɗum waɗi si ayde ko aminen no tabintinnani wonnema kala daroɗi ko darna kala dari ko darna haray programme ko garninoɗo ka yiite o fof haray ko yiite garanoma fof ha ngaami so heɓayno yirto no direction on donc andi ɓe allah subhanahu wa taala daali ka sura al imran kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha 'anil nar andi kono fof kitano on sayno o udkhila aljannata faqad faz wa ma hayatu dunya illa mata'ul ghurur al-aya Allah daal muuki kala ma kala ko jokkuɗa ɗo ko weluma o alama joni noon dendanaka golleji ɗi fof ɗi waɗɗe hade fof wa innama tuwaffawna ujurakum naatuju sawn ko mi haali wonnani ko fuɗɗo ɗo yewtere yoggo ɓen kadi ko ɓuri muftude ko wiyete ko fof so wiyama wafa kono dolni ɓuri jasa seedi bimana on yoɓete ha huuɓa golleji moni joni noon ko allah o won ɗo ko ɗo gollete allah no wi o annano o wattayatu duniyaji tawata o ko kadi ɗum wona wonanade ɗo welmo kata heɓaɗum hay musa heɓani allah wi ɗum ko fuufara mata sadi ko dakarni wuru koɗo jasa hala ala taw Allah ko no woni ko seddinde hakkude mataawum e limaɗum mataawum sani ko ñaama weru kan tawa lutata wa mata'nahum ila dini to naimun muqim ba sadi hay ko ni mata ko fero na fere no ko desa ko wiya usah mala ben nakora non tigi me yi do ka gonga wiya ta ko men na ba sadi ko sadi ko mana ayo ite fedar ko kayal to ko woni ko me fufa ko kaka me hoto imagine na gonga jono sa afa si alo nago ko fiowno ɗo momo waɗino joni mani ko noɓe tirumo fof mani tabamo ɗo yiɗama hay komo 25 ans actuellement heɓa 70 ans oya ko yumnoɗa afta kadi dawa ko ɗo gandama ko woɗo mo wani ko ko woni
ko imma o maayi goɗɗo jottike ma o ittama goɗɗo jottike ko wonno laakono ɗo ha joni bon déjà maɓɓe hakkille maɓɓe tele pasene ko hono aduna tourne hono aduna tourne sabanu men mum ɗo américain ɓen ɗoyre tele ma finalement o attana foto kay ɓay kamɓe tawi tan gasata ko fenade ma gonga ko tan woni manda o mubinayi deux fois mubinayi laaɓi ɗi het président de maɓɓe ko fertay aka mubinayi ɓe waylata président maɓɓe e wonɗum kañumen goɗɗum no ɗo kadi ko heewi ɗum no ko tata o yanna ko sa jangi droit a mutke anda constitution américaine ɓen ɗo ko woni ɗo président moom añum ko woni gaa parce que ɓesdata on va ɓeɓe mbaɗi sénateur de congrès o no ɗon chambre de représentant ɗon président o wiyatade wote ɗum ɗo ɗo andi gerde gon ko nder ɓuusu yaltuno ko wi ɗum développé et 700 et quelques milliards de dollars ɗi gerde ɗo o woni kanum koye ɗum naɓaka sénat ɓayni amérique fetal ɗo ɗimmo boyata gere ɗum laata goto ma sami umba donc wala président américain wiwo mas ɗum laata o ɓettaka déjà si tawi parti makko kadi président moom déjà ko parti o waɗata ade mo parti addi arande wole nago si tawi wonani majorité a décision ɗi ƴettete ɗon ara décision président yata fewti donc piiji ustoto koɓe kalmi président américain ko wi o famode taw ɓew sala constitution makko waɗi kadi duuɓinayi ɓet laaɓi par ce que ay andi wondema wona goonga ko wiyete laamu o ko ɗayni ko mbaka ɗum won ñande goo tan ɗo lanɗo jaamo ha haali ko faala ñamde ko net o yari ko faala yamde ko o yamiri wowata o yamiri wowata o yamiri wowata e jonere kaw ɓeɗo ko joomi ha ɗo o cikki o yeeɗi hoore mo laamu weɗi e may ɓeydu mamade ɓe makko wi lanɗo o mayde ɓuri welde hundu ɗum nanamoy wiya may ko ɗum mayde ɓuri welde ko par ce que joni noon ɗo on so wayama ɗoɗa on joni noon ka joni ɗon ko mayama jota ɗon ko yeeyi o hoore wi o mayde ɗoɗo mamude ɓe makko wi ɗum lanɗo jekki seɗɗa wi a enen debbo wi ni o maye ɗoɗo goɗe joɗo lanɗo heƴƴi donc ɗum noon ko firi aya o ko alhayatu duniyalilla mata'ul ghurur si no alaji kaari allah no hokki ɓen ɓen no mari jawle ko fewno ɗo moom ko tan ko imma jawdi yeyi o lutti ɗo andunoɓe wiyata andunowo wardi ma ɗum o yeyi nde o wacci jawdi ko wonno nani gonno ɗon ha joni o yeyi ko samaka ladal wa ma hayatu dunia illa mata'ul ghurur ko takka me hono wona ha gonga no e kam yiila joni men yiima ha kew me mama joni ɗum ko ñamaɗo yo woni ha jango a ɗon ɗo ka goɗɗum o ñama nawa si ando ɗon ɗo ñama fof allah programme adda kon fof ko mata'ul ghurur ko yitto nit ko yitto nit tan ɗum wasa allah dal kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah kana tanza'u nar wajhih faman dakhala al-jannah faqad faza manam jonon ko walla sabu ko haa ko perte ton ɗum allah wi o hayatu dunia illa mata'ul ghurur donc ɗum ɗon ko tampitino ɗum
وتسأل كل نفس بما كسبت رهينة وندي كذا وندي كوكولي 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 دمونا مجرد لا كوكولي يوم ستاني نوكا كوكولي كوكولي يندي كوكولي bahkan itu sekali adnano ay gor ka ko ta ko adnano masabul kamo kan badal khalaqna insana min kabal ay go umay mawal na tewa mawal na ta dai go dal de jota observa ya di mana ya teman kedua go dal no ta pasti ketemu Mong kata kaya orang yono ono ko fauta ni fauta ana ma ko be de boronda isra kama so yono suni yang mata ko ma fu munita suni yang mati e bolle na ga ali ko be ko ma ko sallallahu mukka bi ko perda والعصر إن الإنسان لفي خسر نولي يقول أرسل نحن جونو وقت ولا ممكن أكون يتبع البيت ما بهاك الجنة وقت ولا ممكن أكون يا مام Bapak kalau boleh kita aku kalau hak be orangnya kan gua dalam babe dah sampai lekar mutilah yang ini pakai boleh mana nah ini pakai sebenarnya itu Allah yang jasaan memang pun tak malu pun ada lain pokoknya aku ini pun aku akan ikut dengan dia. Donc, ini dikau ini beri seperti itu. Orang juga wajib waktu kita Allah waktu orang tua kita dalam mana urus berarti untuk nonton ini program orang dengan ada ورأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب وهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى لذلك أننا بالاستفهام كبلغ استفهام من القرآن بودك تعجيبي بودك توبيخي بودك إنكاري استفهام فرأيت الذي تولى إني أن الذي هو مجدد كلا كلي أبيانا كلا كلي أبيدينا كلا كلي الجنة كلا كلي الآخرة كلا كلي الجنة تهيبنا program siri ama fi sabilillah siri ama fi dina siri ama fi kullin kala ko donne fi l'آخرة wala faseni wa ata qabina don ko ni ko ya ko kalau bisa kita di juri di orang dia bisa ambil lagi orang di bawah oya seni oya dini mampu akan lakukan bila guna program oya tidak seni tadi minum oya tidak seni Ona akan berasa minum dan mengatakan, "Oyati namin fra, ojo namin fra mo mana pergi kita."
مفاد وقت قليل مهلكا الذي عنده علم الغيب فهو يرى ini aku menunjukkan ini pengarang meski mulai program atau partisipasi orang sinumur semuanya soal saya amna minallah bima tusufu fi Musa ka awalana kubindi ko katiri Nabi Musa wa Ibrahim alladhi wafa ekori katiri Ibrahim mau timminno wonderno Allah taziru wasiratun musra rondo ako dongal kuma dengan itu pas ya pas ini dino sadir mimi morat suba ya monwat misal ko ibu ambo ita sudah rama rama ka ando ni mo ya dulu to di am undo dan dino window itu dari ini di waktu itu malaikat hari sigaya bulan dari internet belora kaya saali atay bege ano na orang kaya do jasa ani bawa tay video kala ci video ñu beye do goto ta tewa wakilo yamo hada an do ba on ka ba hayun araya akara yatta ko on don mo ada orang ko ke ko ta ko le mo na ko yi da ya ko do mo ta ko na ne ko ne pa Allah tazru wasratu wisra wa alaysa lil insani illa ma sa'a nahnu ala hayyi huda la taraswana yang ma oleh ko wa anna ila rabbikal muntaha kala ko boga ko dawra ti ko destination mo ka joma ko non jono se ko yi ko ya ko la ti en la ka sawaya yimbe ngai dari ke ya sala Allah wa ya ah ko ni jaka wa lo jaka wa lo ko ni ko ni ngai aku lo خلقتمونا أولا كما خلقناكم أولا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ini mengharido furadan ومن الفقر أنتم نقدر كاو يسأل توحيد يقول وأدر غريبا وأدر وقوم باكي jadi na kufune na doloke na haikusu mwana teki no ko haiku itaro e mako ko o tiki dio dira ko tuji ko wato no yibe na na ko ya ene no to to yo no ko ba ke ti no no eta ti no ti ti mo ni no to parce que o beta sa ni mo di basno kolone mongkolone andi sa fijiri yete ko kolone la wiya ko kolone la ay ko don no se tawa ya ko ba ti je ko kolone la da ti te kala ko ay suriye president la parce que do ko woni won nangé Allah anda ko so tay ko kan ko la taw du am taw Allah wi limani mo yo oh woni no ka wono president ga be ala ko ko si be liay ko kambe na do ani ko ani ko 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 ani ko president ga apelati ke di president be bendi tadi be huri ka ko ani ya ko fi mo landa donc musbe le debwe tawaddu ko ya ke o se Allah ya be wala ko ko yo ko di terma ka fi ni da mo anu no ka ko ay wa ma taqdiru ya
téléphone ma kawa ferma ta bono dogoli de goɗɗo waɗe ko fu mbuuɗi message ara téléphone ma direct mbuuɗi waɗa ɗum ko ko allah no goɗɗum gollete majja allah no goɗɗum gollete haa gasa majjoya toon wiye ordinateur o ñaami ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda uddite daare ko wonno woni jon ɗum hinno affaire moƴƴere allah de yurmede makko men kan si a waɗi ɓuuɓu sappo toon wa man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha mo waɗi moƴƴere wotere mo mari joddi fois 10 laabi sappo c'est-à-dire sa waɗi ɗo 1000 francs fi sabilillah ko 10 000 ordinateur on alayhi salatu wa automatiquement sa waɗi ɗo darde ɗiɗi ko fois 10 ko darde nokay windete sa wi astahfirullaha wotere ko fois 10 ko laabi sappo joni noon tan no koye taw tawata sa waɗi gotum ko sappo ɗon uddite sawi fuf rien magasin ji bakkaɗo ɗi uddite si neɗɗo waɗi bakkaɗo ɗo enregistré taw yurmede allah malaikaɓe aynuɗen no woɗi malaikaɓe wonu chef ɗaamino sa waɗi moƴƴere traitement malaikaɓe fof no yonna fefer tappugo sappo si tawi ko bakkaɗo waɗa ma waɗa yonna fefer ɗaamino enen o yeddi a on no winde taw andane so tuubay neɓoya malaikaɓe o tuubalde ko on o awin neɓoya ha o wattoya wofoɓe bakkaɗo malaikaɓe o watti goɗɗo tuubalde ko on malaikajo wiya windoya kesoto teto ɗum laa ɗum ko winda ko kay no woodi goɗɗe ɗe gollata ɗum fo yaha fo e bawa sa tuubi kadi fo yaha fo e bawa moodi no metti wimumen no wi e basa ɗon udditoe daano yewiyo ko ɗum ɗon wiyete berti on attitude ɗo on comportement ɗo wiyete comportement berti donc haray musidɓe julɓe tedduɓe yetten allahu lakum subhanahu wa taala anden jamde moom ko kaaɗoɗina men islam goɗɗoɗi ɗi naaɗi gooti ɓay allah wi ngoɗo oɗo fenan oɗo meri kufal o haɗanno en oɗo wongo soɗo allah dalika suratul ankabut wa mal hayatu dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun gurnal adna ɗo wonani wala mere fufa ça retrace l'histoire de l'humanité, les idéologies, les empires, les royaumes, les épopées. Janji ko ay finale mo lan empire ki janji mo Afrique do songa na Mali Sibal Fouta Kati c'est des grands empires empire ki janji mo côté Europe après di Jardin e Sipabeto, Napoleone e Sipabeti in Afrique. Je l'ai rappelé une fois, mais quand en France, mais quand je visite le château de Versailles, à Louis de l'Ordre de Louis XIV, jusqu'au Louis XVI, au château de Versailles, au roi, château sous Manteau, mais arrivons l'église et puis, mais oui, château là et c'est I have told you that the sound is a proof. Ruang siapa kata apa jodoh punya aset jadinya yang ingin mau ini aset jadi. Sama orang orang bikin mau yang dah buat menunggu kalau kira kalau
sama umako buha ambil mako fit atta wa ko ya teras do amul tilawa jabe do ay abdu kana kana sigari no ay sunni si ari ay aset kete kali ya sa wa ya ta yoni do ko abi kuma ino ino wo ta kasino nani film wo at miskin ubah sebenarnya sorbenya betul hakik ko elekte agar ko nani ko ene hado sampai ko dulu tak banyak Indonesia dia si Allah ko kita bukan soal insyaallah kunun semua di surga ko pasti hai ko hepatasi kalau mendapat akan ketika orang jodoh dan pakai muat nuan arah dunia dan pada usul belum mencapai walaupun ya wajib payah ini doang yang mencapai itu dan usul satu dewasa yang do hay dia ada memang dia ya kata uji macam muat ini dengan ya orang untuk buat ini dia melengkok orang yang kita dulu bina ko wadi orang ko titina ko hidup ko mari ko ya Allah Muhammad ko sabi ko nabi ini tetap orang sempre morar no qual morar di casa con le persone molto futa non gli occhi sono para bene ma sia Maria la salat quando la che non sa di solo mukuri do na la salat ma che bu do si pediu le fetture tutto il tempo quei che cadina me anne non so per tutta Urwasi al-Qadar wa inna dar al-akhirah gandane al-akhirah hiya al-hayawan wa kunna tawakkalna dana siboko yimbe ga elisi ya Allah subhanahu wa ta'ala ko fena sabo so sandi si anati kada aljan tay ko kita e ko ko kita engani ko kita sam sata anawna arokah kita apa maka tanah atom silapan ajawe samsekan miliar kilometer do akitora agawane uswaka paske tanah atom mi goto usikome kama kesema program yang umum ada dari gaya sebuah ini umum dah doyan yang bertinggi nabu dasar misi bagi di bawah amma tongkan anawiyata amayata dan semua kena jabet alat do kofiro ko yang mabo anak pro ko mampu tinggi ini agak banyak ala keringalai poti do bena kajuri la wa bena ko sirku untuk julda la ko ngi do aga oleh ngi jadi dok sitani bimana ko sur jantung Allah pada di jantung ada arjana lo distance hakku le etas arjana ko duubi temen de joya duubi temen de ene hebi do ko wala jeno ram etas bi jango alhamdulillah ono ro me ga ko yawo ko yote me yawo me yawo hadi ka attiko Allah woni mo ta da no duubi temen de joya hakku le etas bi jannatina sitai ko galle yaajo akas
malaika be ko ak jàppale wi no xana am na wax ak na ko be wi ya ko lay ni ben na fi ba ba wole ke ben na yo be la no ba na no malaika ke a ben ka no ko ba ñaan ko jiw mo lay ni ko te malaika ben na yo ko no ay no ba am na no be ni jadi kan ini awak tidak sabar juga yang nak kita nasihat nak Abu Bakar dan kawan. Demi dan demi ala kami salam. Est-ce que nous n'est pas au donc essentiellement c'est un simple prêche. Un simple prêche pour nos frères qui ne comprennent pas la langue. J'ai prêché l'islam, j'ai prêché la valeur pertinente de l'islam. J'ai fait la comparaison entre cette vie d'ici-bas et l'autre vie. Et des gens qui ont passé tout leur temps sur cette terre dans l'utilité. Les gros perdants, ce sont ceux-là qui consacrent tout leur temps, toute leur vie à œuvrer pour ce monde, sans penser à l'au-delà. Donc il est primordial pour nous de connaître l'islam et d'œuvrer pour l'islam, accorder un accent particulier pour la vie future, vie de l'au-delà, pour la vie où nous serons rassemblés devant notre Seigneur, comme l'a dit le roi. Le jour où les hommes s'étireront debout devant le Seigneur de monde. Donc c'est l'islam primordial, c'est la religion primordiale. Ce monde est éphémère. Rien ne doit, n'est-ce pas, nous détourner des valeurs et de l'éthique et des vertus de l'islam. C'est notre salut, c'est notre avenir. Salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang melalui guru hari ini dan ke serta iba bidawati bidapat di ibadah Islam. Ubewoni enapir de yewdere nabali dahali do wete umat Islam para itu Allah Subhanahu wa taala wala yubiru bidur para Islam uti dalam sebuah wali umoji koyo ale o wetane ide wetane kali be babira be wala pete golle e reenu do tawa ko wadirata sinaka ilmu belai Allah Subhanahu wa taala kuno mdetoro Allah wala yobe kuno de yodi sino yoti harai idembia de tawle ko wado ko mokki wete yo wadu ide berdani de idembia per ko bolla ko yo Allah nyamna me gasay ko wala jam wa suluhu lewu Allah Subhanahu wa taala unapata behande ejabu nuno hai ejabi alaji saba nyinga wakila bone na bone liga ka etembe be bone walo dirde ile toro Allah wala ya bone me nuno hai karo ko bene bere no alhamdulillah ese que amenga bid'ah uno hari kata aheuti kalian diri uno hari program ini bilo ada aheuti kalian diri mana yang ini hari ini
non harai ini ono harai wa ene kalitambi takon alkolado eto den sitene denanali kunande doko kambe kali benanira non harai ene kali jamu tiro juune wallo tire iko kondere o daw sode karbiram ko jokki karbiramo e dawa ini kuwete kunda maturi dawa non harai yo dewi manoe jamu tire juune insyaallah maunaki ene to kelime ya haraka dawa wa man tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa samania harai yo dewi no memi no lekali wale henya insyaallah kutike wa wonda nare no dawa insyaallah bisabilillah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yu'min kana kuwata Allah subhanahu wa ta'ala luntinande sonna de wobe tobe kabe kali do wobe mabbe yimo hakkunde mabbe e jamu tere juude usabe mose qui viene inshallah au servi et en train de servir l'islam c'est un prédicateur international il était à Dakar lorsque on l'a appelé il est venu immédiatement et la Guinée, il a pris son billet d'avion pour venir nous servir. Donc nous avons des programmes pour aller à l'intérieur, pour aller à San Pedro, Gagnoua, Nyokoi, Odene. Donc nous sollicitons que les affaires de nous pouvoir soutenir cette dawa que nous avons qui est très chère. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite la tâche pour nous. Innahu jawwadun karim. Donc voilà les faits, ce que nous voulons vous rappeler. Je profite également aussi de présenter l'un de nos frères journalistes qui se trouve avec nous ici et qui est en face de moi, qui s'appelle Saïd Mama Salim. C'est un journaliste qui est là, avec le cinéma. Putra Said Ismail Laden o sistema jurnalistique o Liberia e aliga per fare taubende e programmi e porta bibliche da avanti biblia chiamo e programmi si dà un asilo al pubblico e l'anno poi chiamo che inshallah hari event yang kita berikan aloga main dari video walai visa program walau ile jana baikun ile doa dari ayat befu pada pagi era ini hari sona kita dari sini ini ibu itu demo di pintu de video pada nomor ini pada saat insyaallah kita program ini BDT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kemudian dari sini. Johnny Mero, che sono utili? Che sono wodi kuma pe interventaro sino wodi ka bayauta ono mama pe jonne ma jo se me kongo yeto to ma be do jonne be kongo ta mo che progetto ya buono anche se ha hari insya Allah hari kisah
ke seni den fu tawta den do sonna ben ma ben suka den fu welana ko na moja welana ke islam bukan sudah mahal ini binan de indama de usata itu kamare eta ko na usata kasa de andin na de yino la mokeli ko mino de ko grupo ko tiki ko na welana ke ko de ko njan medali sebagai itu orang do ya tai mo na budi ko ndo ko ya ngan di Allah ndo ko kasare ko ka kasare don si amo passer do budi bui pada do passer don ko wali do pre imam pre gon ina wel tamam be do anam are meden to karena ko be hal fini do si medelka dari menjaga karena kau usaha di hati nak dong hari ini dapur kono dapur teh kau bijan berwajib nak berjula yang tidur dengan soke kau darsu jiwa deka hingga penjang anda di nama pekan kedua di dan kagum kedua di wanita kagum musik memang Allah yang nyalibek Wailan kalau kau pengen terpura sudah waktu kan disebab, orang kaya pun turun dia. Beholi kali musik temak, bewerdi temak, be musik temak atau betul di bandi kapan di kan sekali bewali lektor kota tertema nego wong pegang dengan lektor kan sekali bewel tanah. Donc nous remercions très sincèrement notre aîné, notre sage, Islam, pour ce travail gigantesque qu'il a pu accomplir pour cet édifice d'Allah subhanahu wa ta'ala au service de l'Islam, au service des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous exhortons les enseignants, les encadreurs choisis pour gérer cet édifice, qu'ils fassent quelque chose de remarquable dans le cadre de la sensibilisation, de la formation et de presse islamique, pour que cet édifice soit opérationnel, fonctionnel à tout moment. Nous profitons de l'occasion également de remercier notre aîné, le compagnon et ami inséparable de l'âge de l'Islam, qui aussi a fait un travail remarquable dans le sens de l'épanouissement et du rayonnement du savoir islamique. Il a fait une école dans laquelle il y a plus de 600 élèves, 600 disciples qui apprennent l'islam, qui apprennent le Coran, qui apprennent la science. Qu'ils soient également remerciés et encouragés. Donc, pratiquement, je pense qu'on va entamer le second virage de notre exposé qui consiste le débat, c'est-à-dire les questions. Merci infiniment. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on a une question en français. Et il y a une personne qui nous envoie une question. La question est ensuite. Que dit l'islam sur l'investissement boursier? Le fait de payer les actions. Ça, c'est la première question. Que dit l'islam sur l'investissement boursier? Sur l'investissement boursier, ok. C'est bon, je comprends. Oui, la deuxième question. La deuxième, posez la deuxième. La deuxième, il y a une société de bourse. Si la Côte d'Ivoire appelée la BVRS, et le groupe plusieurs sociétés incluent bourse d'investir la passation de il y a des sociétés de la mort, de courant d'eau, de transport, de dédiés. Mais ces sociétés sont indépendantes des individus.
Bien. Oui, j'ai compris. Voilà, belandiɗo landude ɗiɗi landal aranal ko ɓe landi e gasen areke français ko ɓe landi est ce que nabugol jawle mum en ka boursuɗi wona actionnaire nder ton sino dagui e si dagaki on woni bourse kaka ko moƴoɓere joguinde jawle ɗuuɗuɗe ko woni yirtodirde e nder leydi e nder adna Allah o ka tawata hara yimɓe ɓen no wawi waɗude to mbuuɗi mum ɗi mbuɗɗin ɗuuɗa bourse ji ɗi koɗi basi koye hoore ko wiyete riba ko koɗi basi koye hoore intérêt julɗo haray wawata ɓattade investissede ɗum ɗo par ce que eɗen e waɗade bourse ji men nafi haɗa yogol bourse no harmima banque no harmi ko noone no banque on fonctionnirta noon ko on noone ɗon harmiri joni no woodi gandal option ko wiyete finance islamique no janguere kotoɓe ɓe addi ke e ɗum kadi ɓe tawi déjà ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴudeji o finance mo ɓe jokki e muɗum donc kono ɓayene julɓe mbori o ɓe wallino en ha kay l'islam meɗen fof ɓen ar juuɗe yalten ƴen e laawata ko en jangata en fewjata en moƴƴinta en inventata en tafata e wifata donc normalement haɗen ɗin secteur ji fof haara hiɗe nder ton mais bourse ji fewndi ɗin fewno e nder adnallah ɓurɗi ɗin ko ɗi base ɗi ko hoore riba donc riba on ino harmani julɗo wata investice ɓe ton donc ɓe landi ɗo kañum kadi fi société goo kañum kadi ɓe waɗi inde makko ɗen mi andama ɓeni yimɓe ɓuyno investice ɗe makko kono haray ko noneji façon société ji ɓuyi woni nder ton goɗɗum ɗum no daggi goɗɗum ɗum no harmi piiji ɗin fof haray ɓay piiji harmuɗi no nder ton haray ɗum toro ɗum ɗon wata watta ton wata waw ko dowa kawude mum donc notre comment dirais-je des auditeurs, n'est-ce pas, posent deux questions. Et la première question, est-ce qu'il est permis aux musulmans d'investir, n'est-ce pas, dans les bourses? Donc, les bourses, généralement, opèrent sur la base des intérêts. Et nous savons, dans notre religion musulmane, il y a certains intérêts qui sont prohibés, qui ne sont pas acceptés par l'Islam, qui constituent ce qu'on appelle un riba, donc qui est interdit dans notre religion. Donc, il est mieux pour un musulman de ne pas investir dans ce genre de bourse. C'est la même chose également, ils ont parlé d'une société, n'est-ce pas, qui fonctionne avec beaucoup d'autres sociétés qui investissent au sein de la société, mais certaines de leurs activités, leurs transactions, leurs activités économiques, n'est-ce pas, sont illicites. Donc est-ce qu'il est permis aux musulmans d'investir dans une telle société? Donc, comme il y a certainement d'autres sociétés qui investissent, qui opèrent dans des secteurs qui sont illicites, que l'islam n'accepte pas, il est préférable pour les musulmans de ne pas investir dans ces genres de sociétés. Allah.
awali arai kadi do arai be jetti no pure be halfini e kadi kuuru ba ene halfina arai no eba wono imam ya kan arai no eba Syekh Muhammad Bayro be sewon be tapu mamo dan no halfina imam ya kan arai no kolaborateur ko untuk mahir yo ne presentamo arai no halfina kadi fi deso nga arai Sulaiman Jallo di deso nga ko boleh jaga ko arai organisasi kadi di nama sebagai arai komod Muhammadu Billo ba halfina arai ko ko arai ko se desa ko arai di berapa biro ya mahir ko se desa arai ko ke arai ko mahir ko ba ku di kali famo diro ya kadi ko arai ko present ko se arai mu arai no ko ni ko no ko re arai kadi supaya ko ba no sana wali to ga di janne usaha Saiba arai wa arai Said jam ya arai wa tare di janne nenga arai mo ke kadi be mure munne arai no jangure jungo makko kambe usaha Said arai de weta ni de kadi sabana manon joga gol den do pure do kadi watta hore mu ngene pay du janga namo ka arai de weta ni do kadi bay bui do ka be jakata jango ko ke sewu ki sai do arai janne ne ko wayno ni kono do wakili be tewu de do kambe de gore mabbe le fare non kadi arai be dal arai ko dum ka no de de o arai jama ko na masiji ko arai no ko ne no ko me se nani no vole de yo ko sa arai ko do arai kala ke be gore munne se no arai ko no ko re inshallah arai ta ni no ro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ano te sal siki kana maka somo lane sali kan dari bawah mau di Muhammad Jul jalan mengiti sali ko jallo mengiti be no na be jallo me fal ko bawo do boko ba nei wado ya nyotu Jangan lewat di kandang kali. Allah